ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، puji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala yarina isab kita halaqah hikaupat dainha fiqhu as-siyam walillahil hamdu wal minna. Na pangaji tana inamin halaqah hikatu amunain kalabbiyahan sin pagpuasa ha bulan Ramadan iban sin hikmat atawakan wisdom maita syara sin Allah subhanahu wa ta'ala imagpuasa ha bulan Ramadan. Habihaun kawaunta in syurutu wujubi siyami Ramadan. Mga syarat sinamuin kawajib sin puasa ha bulan Ramadan atawakan kan siyo mawajib in pagpuasa ha bulan Ramadan. Hisiyo mga sila kiyawajiban sinamin puasa subay mamuasa halaw man simbulan Ramadan. Amo ini iningatun ta adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah li wa lakum at-tawfiq. Muna niya mga palangguan ha agama Islam inamuin syarat atawakan kawajib. Syarat kawajib sinamuin pagpuasa halaw man simbulan Ramadan biyutang si mga sila ahlul ilm hikaisa niya al-Islam. Al-Islam subay intao nag-agama sin agama Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu min al-kafir lianna siyama ibadah. Di masah atawakan di kumugdan atawakan di matayma impuasa sin tao amuin wala nag-agama sin agama Islam. In syarat niya muna subay in siya Muslim. Subay in siya nag-agama sin agama Islam. Di masah impuasa sin tao kafir. Sab mayta lianna siyama ibadah. Sabab yung pagpuasa ini niya ibadat pagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Worship to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa. Wal ibadatu la tasihhu min al-kafir. Fa idha aslama wala yalzam biqada'i ma fatahu. Na in pagpuasa bukun wajib ha mga sila kafir. Arapon bang sila nagmuslim bangin kaunan sin kafir nagbalik Islam nagmalilla magneksak siya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala ibanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun ni iban sin daak niya na dun hayan ang pamawajib kaniya magpuasa. Arapon in mga puasa limabay kaya labayan niya halom sin kakafiran, halom sin bukum pa siya Muslim, inyatu di na yatu tutatun kanya sin Allah amin pabayaran. La qada'a alay. Wayrun na yatu qada' niya. Miyaap siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabiya siya iyang pa piagbata sin maumaas niya magbalik. Ampa siya piag anak magbalik yaon sabin siya. Iyang pun sin Allah ta'ala in katan pardusahan niya. Then haakil balik siya sambil siya lumaas halom sin kakafiran, hatat kalain siya nagmuslim, nagmalilla surrender fa Allah subhanahu wa ta'ala in siya wayro undo sa rusaniya yan pa mawajib kaniya imagpuasa halaw man simbulan Ramadan. Yan tuin muna syarat subay in kaunan sin tao yan nag-agama sin agama Islam. Hikarwa niya al-bulugh. Al-bulugh akil baligh sangput na inamin pangumulan niya. Bukod na siya bata-bata. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadd at-taklif. Di mawajib in pagpuasa hatao hisiyo na in wala pa si mangput in ummul niya.
wala pa imabutin umul niya pa akil baligh. Bata-bata. Sa yung bata-bata ini na wala kaya wajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin magpuasa arapon bang siya mabaya magpuasa atawakan bilang pag-anad. Anaron siya si maumaas niya supaya siya mabiyaksa inya tu wayroon niya tu sa niya. Wayroon niya tu sa niya. Adapun bukun pa yatu wajib kaniya impuasa halo man simbulan Ramadan. Hadith sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasah. Rufi'al qalamu an salasah. Iangkat si malaikat amin qalam niya, amin pensil niya paglukis sinamin amal ibadat ta, iba ni paglukis sin mga kakahinang bukon marayo, iyang katyat tu hatong kaginis manusia. Hatong kaginis manusia. Nasabot dito, minhumus sabi hatta yahtalim. Bata-bata, sehingga subay na siya akil baligh na. Halom sin kabata-bata niya, sa lugay niya bata-bata, bang unin na hinang niya karayawan, inya to bukon wajib kaniya. Bang aw na hinang niya bukon marayaw, inya to di payat to bistahon do sa niya. Sa hingga sumangput na umul niya. In akil baligh, bang mga hakausugan, bata-bata usog ang mga alamat niya. Muna-muna niya, mapinda na inamin tingog niya. Asal-asal maluoy in tingog sin bata-bata, bang magulak, na mabagbag na in tingog niya. Yadto sign in siya sumud na siya pa akil baligh. At tawakan aun na tiyubuan na siya sinamimbi mga pungot din di hataas at tawakan hailo. At tawakan hatta yahtalim amuin na nakainop na siya. Na nakainop na siya sinamuin parkala pag hinangon sinamuin do magtiaon. Hati niya aun na gimwa kaniya tubig. Hawak to siya natutug inya tutanda in siya akil baligh. Hawak to yan wajib na kaniya magpuasa. Wajib na kaniya magpuasa. Bang siya maninggal sin puasa, waktu in siya baligh na sangput na umul niya na didto bistahon na kaniya inamuin dusa niya yadto si mga malaika. Bang mga bata-bata babae amuin si mangput na umul niya aun nagimwa din kanila biya mga bisita bulan-bulan pagkabiyaksahan si mga kababaihan in yadto tanda in siya akil baligh na. Naam. Walakinahu yasihhu siyam min ghairi al-baligh walau sama. Arapon yung bata-bata, haumol mga long 7 tahon, 8 tahon, 9 tahon, 10 tahon, mabaya siya magpuasa. Ganda, inya to bilang long pag-anad kaniya, inya to masa, siyam niya, yung pagpuasa niya. Masayad to. Bisan pabukon wajib kaniya, sa masa inamuin pagpuasa niya yadto. Na, wayang bagili waliyi amrihi ay ya'murahu bis-siyam, li'atadahu wa ya'lafah. Wajib atawakan subay inamin waliul amar inamin maumaas niya daakon niya magpuasa in anak niya kalna hasupaya siya mabiyaksa hasupaya siya maanad konsum ko ni siya lumaggo siya mahinang na siya subol-subol atawakan budyang-budyang at least in siya nabiyaksa na siya nagpuasa sa lugay niya si halugay sinamin kabata-bata niya hikatu din ha mga syarat hikawajib sin pagpuasa amuna ay al-aqal aun sangputin pikilan niya halul aqal siya taga-akal pamikil marayaw fala yajibu siyamu ala al-majnun wal ma'tu di mawajib in pagpuasa ha mga tao dupang-dupang tabiya yawn gatus tabiya wayron akal niya wayron dapiag agan niya iban simbata-bata subol na tao maas na sumagawain akal niya impikalan niya biya simbata-bata in siya to exempted siya wayroon niya to bistahon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala dusa sababin pikilan niya akal niya wala si mangput in siya dupang-dupang atawakan ma'tu hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nasabut taka ina rufi al-qalamu an salas hambuk din ang mga tunay sab nasabut fadhakara minhum al-majnun hatta yufiq tao dupang-dupang sa hingga subay na siya makasayo sa muyat to mga palanggungan ha agama Islam hikatu din ha mga syarat hikawajib sin pagpuasa ha bulan Ramadan hikaupat niya as-sihha halom siya sihat marayaw imbi mga laong ta condition niya wala siya na sakit bukon siya hawak to na sakit faman kana maridan la yutiqu siyam lam yajib alay isusin kaunan niya na sakit siya hawak to simbulan Ramadan kaya sabuhan aun sakit niya na di yad tumawajib kaniya inamin pagpuasa niya makajari siya mamuka
mamuka siya, kumaon siya sin adlawan sin Ramadan, bang siya kaulian biidnillah subhanahu wa ta'ala puas sin Ramadan, itungon niya bang pilain adlaw in kaya bukaan niya yatto bayaran niya puas sin bulan Ramadan. Wa in sama sahha siyamuhu. So magawa bang siya mabaya mamuasa, nasakit siya, kaya niya magpuasa. Kaya niya tumangka sinuho iban sin hapdi, di siya mabaya magqada sinamin puasa niya, sahha siyamuhu, masah inamuin pagpuasa niya. Kumugdan niya to tay maun niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapar man sin Tuhan ta Rabbul Alamin ha suratul Baqarah ayat hanggatus kawaluan taglima, fa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Isyusin kaunan niya na sakit. Dumatong na bulan Ramadan, ando kailo na sakit siya. Halom sakit. Atawa kan safar. Yato siya tulakan. Nagtutulak-tulak. Naglakabuyan. Nagusaha-usaha. Masigpit ka na yung pagpuasa sabab sin pag-travel niya. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pilmit. Makajari sila mamuka habulan adlawan sin Ramadan. Sumagawa gantian nila yadto. Bayaran nila inkiya. Bukaan nila harugaing adlaw. Fa'in zalal marad. Wajaba alayhi qada. Uma aftarahu min ayamin. Bang siya kaulian na din ha sakit niya at tawakan nakauwi na siya din ha amuin pagtulak-tulakan niya din ha pag-travelan niya yung na siya hula niya na wajib ka niya ito mamuasa at tawakan bayaran sinamin taon na sakit inamuin qada niya yadto sa lugay niya halom sakit puasin kauli ka niya iban damikyan in tao musafir pilay adlaw in siya hatulakan subay niya to qadaan bayaran niya harugaing adlaw. So hikalima niya syarat hikawajib sin puasa al-iqamah. Al-iqamah, amin tutug siya, yon sa residence, tutug siya doon, nahula niya. Fala yajibu as-sawm ala al-musafir, biasin agita kain na di yato mawajib, hatao magpuasa, hatao nagtutulak-tulak in siya, mamuasa. Liqawlihi ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, biasin aya nasabut kain na yato. Sumagawa, falaw sama al-musafiru sahha siyamuh. Arapon bang mabayain namin tao musafir? Biya bukunda ako ini biya mga malaol tuod kakausan ko ratumangka sinuhaw iban sinapdi marayo pa ako mamuasa. Nayadto masah day sabi nuno niya in puasa niya. Wa yajibu alayhi qada ma aftarahu min as-safar. Inamin kaya bukaan niya yadto wajib niya yadto bayaran qadaan pilay adlaw inamin kaya bukaan niya sa lugay niya halom sin pagtulak-tulak. So hikaunom din ha mga syarat sinamuin hikawajib sin puasa hatungod sin mga kababaihan al-khulu min al-hayd wan nifas. Subay siya salamat din ha hayd iban sin nifas. Kaya sa abuhanin siya halom sin kasutsihan. Iban sin bukon siya sa abuha pag-anakan atau dugo din ha pag-anakan. Inyadto hal khulu min al-hayd wan nifas. Fal haid wan nufasa la yajibu alayhim as-siyam. Mga kababaihan ta katotay manghuranta kababaihan mga bangsa Fatima bang siya kaya sa abuhan ha bulan Ramadan sa abu in hayd nila atau halom sila sin nifas na pag-anakan la yajibu alayhim as-siyam di yadto mawajib kanila magpuasa ha bulan Ramadan bal yahrum alayhima sumagawa inyadto haram ha mga tao kababaihan halom haid iban sin halom nifas in sila mamuasa subay na sila halom kasutsihan hadis sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum bukun ka apabila in babae halom sin haid regla di siya mamuasa, di siya sumambahayang, iban di siya mamuasa, fadhalika min nuqsani diniha. Amuyat to parsababan hangkan amin kulang inamuin kaya kulanganin pag-agaman nila sababin sila bulan-bulan pagdatungan sila hayd. Atau akan tahun-tahun pagdatungan sila nifas. At tinawala nila tuod na nasampul na min nuqsani diniha din hakakulang sinagaman nila. Wa yajibul qada alayhima. Wajib nila yadtuunuhun. Bayaran in kaya qadaan nila pilay adlaw inamin hayd nila atau akan nifas nila itungon nila yadto bayaran nila harugaing adlaw. Arapunin sambahayang yadto di nila na yadto qadaan bisan pa pilay adlaw inamuin wala
nila kaya sambahayangan ma'fu sila mi'ab sila sin syara di nila nayadto qadaan amura kumanin qadaan nila in pagpuasa bulan Ramadan. Hadith kaya baita katu sin Aisyah radhiyallahu anha kaya riwayat Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna kadhalika fanu'minu biqada'i as-sawmi wala nu'mar biqada'i as-salah. In kaunan namo kyugdanan kami yadto amin haid iban sin nifas bulan-bulan atau kan tahun-tahun na naraak kami magqada magbayad sinamuin adlawan sin kaya bukaan namo halaw man sin Ramadan iban wala nu'mar bi qada'is salah wala na kami naraak sin syara inamuin bayaran atau kan qadaan in sambahayang salugay in kami halom sin haid iban sin nifas. Murah-murahan mga palanggungan ha agama Islam bangman kita nyo tawfiqan sin Allah subhanahu wa ta'ala diha bulan Ramadan ini abutan na to biidnillah subhanahu wa ta'ala in kita nyo halom sin siha wal afia bangmang papagbarakatun sin Allah ta'ala in kapinsin pangubulan tadi hadunya mapakaita pahinang kabayaan sin Allah masub kita hinang marayaw salta mahukaw day na hinang mangi syukran ala husnil istima subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastagfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.